kasam ubenya Sompa di bro ubenya nina ubenya Sompa TV ya bana papini su Sompa die Foso de atosonson dumienu ewia premo no eno na atoso mpaka sebo de Ghana super strong waterproof cement gasem wasom na ye debre vigorously no nebre na so wo hwe no TV ne so Sompa TV wo decoder ne bi wo ho bia no fatoso na hwe de ewie ye debre wo Facebook no so nso ye wo so Sompa 106.5 FM Accra na Sompa FM live ene YouTube na brochirefo nyina eno ena wo mode nam enti waso de tenesi so a kan ho bra so be hwebi wo hwe no na wo like o mai kokromoti no na fe wo chanso ama yonkwanya bi e basa wanye peseme nkomhwe na Sompa market pa no e bebo aboboa no live e wo 93.1 e ho ena TV no butuo ehwe adabraka asanteman mu no sabra kro na Paris abrochman mu France wono nso ato yapete adamfo pa radio takwa Sompa ene se ye wira ho nyina no ye Sompa pa no 101.1 ena takra de 103.3 abusua se ye bono na afam na wode ahenkro no 98.9 walaji be kwa na abro sanum chame ni momo awia daje ne poso se wo moto ede apeten ani ene etetifa etim ho kofa santom ho ekwa kofa benun kwanta sunkwa ho a na chese ekwa hafo ni nyina wo munya ne live 98.9 no so 101.3 na nim se yaduru mani masase paso do ma henkro eno Sompa doma ena doma FM 100.7 aja usu bema wonne doma toto apetia akosi kodivo no ama akamfo ho nyina wo munya kase bo papa bi atie abusua decoder no so ba FM stations ne wono yanzu ye gina ho ye gina musa Ghana franka de DD6 match no saa na kene Urban Radio ubenya wo ho Teacher Johnson wa biem won kwanta ene na afa ena Paloma nso wotimantemu wa biebiem Sompa droma na ne se DJ Kingstar no Emmanuel Akosa sade won ma de hye no atie nyina eye bafua na wiei ensama ye de to wo aboboa no radio no so TV so live no de edidi animu bi ya abetene se Atoye Mantemu Regional Police Command no womo achire National Security Operatives bi ayese womo ye fake ewo mining site bi operations a womo koyeye ewo ho na yebebo remo ewo etifido atoye Mantemu Upper West Region Post Command ya wanmo ho womo twem se omakwachi ri se tienie adehia ka ho ana emu nsam na mawie ene anya wi nko kan so ayirai wo mo bo amane 24 hours no 48 hours mu wo mo akwa hunu kan no e Kumase de ho nsam ba awutu senya is mensin assembly wo mo akoye demolition bi ewo Kaswa Old Market aye kasa edwadifo no wo mo adwalai pa empenifo eda assembly nano nso abekiremu ni ntia wo mutu saa na mo no Onyenyefo Alexander Kwamena afenyo makin eye futu emra hyebedwani wo toto sra ban no ese company bi eno no won potam ho no a wo mo de ye juice no eye 50-50 die mu a eno na ura miracle aboaje wono nso sire wo se aban levy bi no ma da fuel so tissue ne sanitation levy ebe ya aban one scrap on free ho Onimonyamfo Hakim Adai eye Central Regional Council of State member wodi atu just say aban no eye de obetimi bia se de beya ensem efa LGBTQI+ ehun nsem no nyina won bepe ehun pomasibre adisuafo a wamo eje entiteye ewe UK abrochimemu a wamo ya Ghanafo wamo ama aban ne se emri bi eso na yentu atuishi finu a wamo do wamo hugu montene Easter ya Kristo wowu edema yen no bonifafra wodi ma yen nyina ade edija ye mpuntuo
na saa se me hwan ne kai ene obrempon owusu kokko ya wo no na abura sebu kwa mankase titru ne abura dunkwa won na ye wo hene na abie saa se me so ene ne nuanom ya ama no ne de ka ho no na ya boa no a awiabre ye de ba betoa eno na Ghana super strong cementia wono oye waterproof gasem waso yemu na awie kasa na kira mineral water kan ye ho am yetumi akasa yamfa ya se ho nse abenti ha dia special local food so ekuta mu na mom time heba Mr. Dr. Tafri Jedru no eno ne ya time no a awiabre ye de nam akenkamfo no ye triple ma japi Apam Dadaa mene Ghana women a ye nyina ye ni ta kokoso Adwoa Asare enafi Abena BADU Adepa Kofi Afei ebusia ensem no ne nkyeremu ankasa ene yede esumui atoye Etifin Regional Police Command womo ene nsɛmtwofo ahia abo amane ese womo akyere emrantie bi a womo ehyehyɛ national security entade te sɛ de womo ye national security operatives a womo aba empotem ho na no womo ete ehyen ebi mu a womo air drive afa Suboy communities ahodoɔ ene mining areas bi a ɛwɔ Western North region ho na wɔn ɛkyerɛ mu ɛsɛ wɔn ɛnsa ka nneɛma ahodoɔ bi nso a wɔn ɛsusu sɛ ɛka akade ahodoɔ a wɔn de ɛyɛ galamsey ɛwɔ empotem ho na wabra wɔn nsɛmtwerɛfo edi nkɔmɔ no Western North Regional Police Commander DCOP Dr. Francis Kwame Chidi wɔn ɛna kyerɛkyerɛ mu sɛ community members no wɔn hu sɛ emranteɛ no hyehyɛ saa entadeɛ no wɔ empotem ho no wɔn koraa wɔn yɛ mo hyehye wɔn sɛ na ɛdeɛn bɔne no wɔn adie ya bambɔfo ababepie mu ɛwɔ hɔ ɛna wɔn kyerɛ mu sɛ wɔn di wɔn akyi atete wɔn akɔ ne nam mu ɛwɔ dadeɛ so enti area hɔ no wɔn ekohunu yɛ na commander ɛkyerɛ mu no wɔse aposifo nso enya intelligence kakra ɛnam ɛyɛ amanebɔ a ɔmanfo ɛtempɔtem hɔ no wɔn nsa kan ɛne wɔn so tudi akyire kɔkye saa enipa ɛnɛn a yɛka wɔn ho asɛm suspect no Amponsa Asare Wegan wono no edi 33 years Nelson Agboja wono edi 28 years Awedaga Nobet 27 ena Francis Brefo wono no edi 35 years na senkani a no wote ɛhyɛn na wo mu etwie mu no yɛse yɛ frɛ no Benjamin Boache wono no edi mfihia no aduanan wɔtwe 48 years na Toyota Hilux CAB registration number GX1095-19 eno ne ɛhyɛn a womo edi ayi operation na ye kasei bambofo ye wodade so police station womo nyina womo akyere esen no akwakosi ho no mu a womo eboa ama enhwehwemu akoso ensemu a DCOP edi to dwane bini. A case we reported at Swama area, specifically on April 2, 2026 at about 1800. Our district command received, Dageso district command received information that some men dressed in national security attire were imposing themselves unities at Suapua area mining site, demanding their documents, seizing items belonging to the people, and then claiming that by doing active mining. Fortunately, at that very point in time, the people have even decommissioned the mining site. The committee members who were subsequently alarmed the conduct of the alleged national security operative decided to hate them for questions. Some decided to pursue them, but the district command, acting on intelligence, proceeded to the direction of which the suspects were allegedly coming from. They got them arrested. The suspects, as we have them, are Apam Dadaa Abena, age 33, Nelson Agboja, 28, Badaga Nobe, 27 years, Francis Brefo, 35, and the driver named Benjamin Boache, age 40, and he was in charge of the Hilux. Enwachi DCOP ede kokobo ma omanfo etempotemo ni tichu eni nipa binum a womo adwene se bambofo air fight galamsey no womo mpene ema adwuma ne nkoso se ye wo bambofo ya seda apa womo a womo na mining areas ehye se galamsey ye betu ase na wonya national security operative a ana wonye police ni ana wonye osrani a okwohye bambofo atade ayeden wose sankrofo no a womo nenam no womo apɛ bambofo ntade no womo operate wo areas ahodo ni epopo ye ni kire residents ni egisika e de free galamsey fo ne ho no womo nsa so mu a emra ene obedi pa
This point in time, we want to sound a big caution persons who traverse into the region in the name of fighting Galamsey, especially when they have amorphous identity. Very much aware that we are fighting collectively with the security institutions in the region, and then our signed NIMO, led by my good friend Adwoa, extensively a good job in the region, branch out illegal mine. However, what this region will not tolerate is persons traversing to illegally extort money from the citizens in the name of fighting Galamsey. We fight Galamsey by operating within the law that have been assigned us. We don't encourage anti-trade lawlessness as perpetrated by these very persons that we have arrested. Ene ya yekuti SCA eye atoye tifi Mantamu Police Commander DCOP Dr. Francis Kwame Chidi Amaniboyi Osmafo Kwame Owusu ena edebaye. Abusia yetu asemono eso na etifido atoye Mantamu Metro Upper West Region ho ena yediwu edu na amani efiri ho eba enese omei posi adwumako ni fe no ewa afa ho ena womo abo adwumason yi na ompanimfo se womo akwakwahire adehie bi a womo susu se koken yi bie ena wonom achechire no nkonkron saa no womo awurape ama ayakama se de nyinanim se womo akofa koken ya womo chechire no mane ya nkoto bebre no na posifo se womo nya maako ahanu ene edunwotwe 218 slaps na posifo se anso ho a womo sanso anya de womo susu se ebeye wiyibi eno so ewo eya sankofo miensen enchen na ni nyina mu no de womo susu se eno ni ye wi no eye maako aduonum e 954 na sadie womo etimi efa so bo adwuma ema womo ensa kansa eniema eni posifo a womo ewo epa Upper West Region se womo adwuma so a womo boye mpanimfo petrol yi efri elinom ya no ewo Laura Cross ni bedwanim afe Nandori barrier ehonso womo aye adwuma efa ho lohu ya no ewo Nandori Kalio district ehonso wo ye adwuma efa ho ena afe cheke no eno no aye between Siyiri ya no ewo wa mesine no emu eno no aso ho a Lambusia district ho ehonso prosifo ye adwuma fa ho ena afe funsi no awa East district na prosi adwumako ni kire mu se afa ho ni nyina no ekamea ye se eye hotspot wa efa no boni a womo ahyehye mu panti womo lutu wanyina ena nansoma womo nsa eka saa 218 ya womo susu se eye cocaine ya rap no konkronkronkro na prosifo se emprempren ya de adehia miensa ena wonsa aka womo wa afa ho a womo do makwatwere mu wona kache ya womo kwakwaboa ama hwehwemu akwaso adehia miensa no wodini Steven Lomote uhedi wedi a wonfira tifido Mantamu dabi obefira haya afen Solomon King wano so eka hu bi wano so nkurasire mudin ana Urilius Dubakpere na chese wande obefiri ho ba bi saa na enkwafo miensen ana prosi adwumako no ensa aka womo na police commander ya wano owo Upper West Region ho DCOP Francis Yerebare wano ana ede enkratai eba ya wachire mu se enipa miensen womo awomo akache ya womo akwakwabua na enipa miensen abo adehia bidin aka ho Dennis Domuye womo chirem so aka ho ana Clovis Same na chese womo abomienu din ade aka womo amoya miensan ho se womo akwaye enum na so num mienu ne de womo atupi afagyan ya sabram no ka se prosifo eboa ahwehwe wonom de mu oden womo tie nka so no mo ade womo ho akọ sanso babro amowasu a enti sa wankasa betrase anu wasu ama ho aba wo wi apo ani enti wankasa do ho kọ a ebeboa pa prosi adwuma ko se womo bo amane se womo ni abresa krodom womo ahyase ya womo bo adwuma dene enuboni a etiate se wo mayim ya mrantie ye nketesia binom womo ti womo guso enom na womo seya ya hwe ya dachi ya di ya sabehye anu mu aka no ye tuso esa said ye beya bibia bekoyi akratai efri atoye etifido atoye Mantamu Upper Western Region ho Upper West Region ho aba ya dande chedi asomwo ene abonafo semia so ene yetoa na wede yewura sante Mantamu posi sadom e ho service with integrity no wo masan ye wo madwuma ne biu na ofoso bosome ne da na etoso mienu mu ho ena yewura Alfred Jima wono woye legal practitioner
onimumre suamra esquire te say esquire amode ne bi Toto legal firms ehon wo ye adwuma ewo Kumase no wokoba police for man ye say bosome ofoso ni da na etoso mienu ne kaya na wapake eye Honda bi CRV wapake wo fie on register 2019 and DVD wom nanso one register is fie o akromfo abefa no mo say na wo suspect e bia na wotutu nani a wa say dan suspect e bia ene de wo mo de wo intelligence no egu for me kire police intelligence directorate wo mo keka wo hu gum ene e fofari ya wo mo edodo ya asofu afa ho me kire wo fa aboshen asofu esobonten eho na wo mkoto se na kai ni si baby Kumase girls near high school wono wo mapake enti nipa ko a odi sa adwuma no etu kai no na wo de kokopake ho de wo munya nhuni sabre wo mafa kai no e de aba besi police fo abobo no a wo mo nam saafo na edi sa adwuma no nsanso se wo mbenya wo mo atwe wo mo de wo maba emre nanim ama emra no ene wo modi na se de mumsem ebesi enso so mpaka se ye bebo so ama Abusia ye de kase no mfimfin mantam no emu awutu Senya East Municipal Assembly and womu etu anamo akoye demolition ewo Kaswa Old Market ye dwiri efani bi egu enti adwadifo ahodo ano womu edi womu dwa ewo Old Market afa bi no sesi aye kase womu nyina egu abonten ya empenifo aba bechiemu ni enti ya womu etu sa anamo no ahomachi ya en womu koye sa demolition na adwadifo beye ohamwotwe 800 ni echirede eyade se womu no womu mpatadan ni nyina yeyiyi ede free ho na mensi assembly ni se womu etu sa anamo se de beye womu betimi abie honom no na womu yensiesi apagya ho ama ho no aye kama achen se de tie de fa no redevelopment no enu bi en womu ye ewo ho na womu se adwadifo no yabo wo mama ne ye dada yedika akire mu akire wo se wo mpese wo mutu anamo bi eti senti no eno kra no wo mo aye baabi wo ho no ma yakle ho nyina siesi ho kama e de ama wo na as usual said ya Ghana ha eba adwadifo bi a wo musu no wo ban esifate ne ya na ha dwene sanse se wo baabi a wo ton ade ye kase ye yi wo ma akọ baabi foforo pe na eno nso akwakoye enkomo bi a akwakoye twema mentwe ye bekọ ye nko yebekọ na ha yeton wa yento aha no wo mu nim yen enti aha no wo beba nanso wo mu kire mu se wo mu ntimi ntina ho no mafebo esese redevelopment no ekoso enu nti ene wo mu pe baabi ema wo mu nti ahomachi ene edi mfidi akese bi enti mu a mo hwe wo Facebook ene Sompa TV so no enne adwuma mensini assembly no awutu Senya East wo mo yeye ena egu ho no enya asem keto akora enti panyina wone yamane boni kwaku adema edi enkomo eye owura Rahman Abdul Muhammad wono ena ekasa ye edema assembly no kiremu ni entia wo mu etu sanamon ewo Kaswa Central Business District. See, the opposite one, paving way for development. Okay, but before you start developing, already know there are people who apply the space. Into one to sorry, I can cancel. See what happened is assembly no pay in focus on no mukasa. Now I am for so I work in the movie for any major stakeholders or more military movement. No mukasa, mukasa, movie now in paving way for development to okay over the time. Say few them did not have, didn't take it like they were not comfortable with the decision. But when they have to do development, they said, but that one is come to assembly also very fair. See, make provision for them because don't make us a monster pocket. No more continue. In assembly, no, baby, Iron City, make markets, shirts, maybe here, or come on, woman, but they Gavos, a woman, or man, the woman, who might come and see if some of them, one share, most of them were even happy. And Dahono. Enti Kaswa Old Market efa bi na saa dwumadie ekoso na sede na wo kire mu no Iron City dwam ho eho ne ya pe baabi di ama traders ne say wo mun free Old Market wo no wo mun ko Iron City Market enso wo mun pese wo mbeko enti ene demolition ya akoso yi wo mu kire mu say assembly no ni wo mu anini ye kra enso tie nkire mu ya owura Rahman Edeba ya na che say wo medikan abo wo mu kokko se bibisa ebekoso enti na womutu sa anamono Rahman Abdul Muhammad wono ne kasa edema awutu Senya East Mensin Assembly ene yete wo mkanu achi Mensin Krache onumunyamfo Seth se wonu banini wono su kopie mu ewo dwumadie na so wode kakra etuja flight market which is just 3 minutes away from you. We have completed the surface work at the satellite market. And yesterday we removed them one
these latrines sent our machines here to prepare the place. That is the place for open markets, the place for the lorry station. What is ene ya yekotie yei wutu senya East MC wonmiamfo Seth se wonu banini na amaniboi kwaku adema ene de bae Emfifini matsemu an yegusu a yebutuo na empanifo a womo ewo awutu abato mpasua so womo no amopani na ekasei meche onyenyafo Alexander Kwame na afenyo Makin wasa hene no wopiemu ewo mrahye bedwamu a wono a anadom kuma ewo ho no wodi womo anim nkakra boaboa wonom na onyenyafo esei factory bi anase afididwuma bi ewo ne mpasua so a eno no afutu abato mpasua so eno no omode ye juice enti no se ebia anka ne abrobemo ene de ekeka ne achichichichim ne local juice na abadwa so na wonom eton na no so eboa wo man no wakasa akire mu se ekamia ye se sa adwuma no ewo ho no ana sa industry na ewo ho no empanimfo ye NDC abanyi womo ade ema eye foreigners na womo operate na trese womo nkoa na se womo didi ebeye yio sedie yio na adehia yafa womo no nso no kura no yafa womo afiri miaye na adehia womo ye indigents na nkasa no womo amufiri afutu ankasa no womo nya binye onenya falaza na kwa me na afanyo mark na kire mu se ade wenu se betimi aye padia wombe pre 50-50. If you don't domesticate, you collapse. And NDC should not take things for granted. There's a huge disappointment out there. They will be shocked. If elections are held today, NDC would be shocked. What happened to us in 2024, theirs will be worse. I wish them well, though, because if the country succeeds, all of us will benefit, by the way. So I'm not looking at it from the political lens, but I'm looking at it in the national interest. That NDC, Mr. President, is exiting. I would beg of you, Mr. President, look critically at every single contract that gets out there. And at least make sure, if not all, at least any 50-50. Onyenyafo Alexander Kwame na afenyo Makin wono na ekasei enti we no wayi eye amanyo sense person ato nchen ene wo hwe ne se oman bapa ya wo ye Ghana ni de hye konkono no wa hwe de bebo oman no enti no se adwuma no ewo ho na ya ban adwuma me yemfa ma foreigners me yemfa ma wo monya Ghana fo na mom yemfa ma ye ho yemfa de hye o Ghana ha ya na sika no ntino mayim ene wo de sansemi atumu eno na nso ho a wo kire mu sei National Food Buffer Stock Company no aban ne de bai se enka wo mo decentralize no na ka Ghana de hye nya binye enuane e wo mo ebe supply no enka enye Ghana fo enuane e wo mo adua se mo a emo a ye ne adua ne ye ma mu a Ghana fo na adua ye ton na akoma kotobi ne dia aye supply no na so ne nyina mu no sa company na mfa. When NDC was in opposition, they told us that when they come into office, they will allow the head teachers themselves to buy food stuff from the market. Today, what do we see? Buffer Stock Company is still doing what we were doing that they criticized. Meanwhile, Buffer Stock is buying rice, buying imported rice. They should go to the north. They go to the rice farmers. Maybe they are not listening. Friends, no, they are not doing it. It's expensive to buy locally produced rice than imported rice. So that is why the people are buying. So there is no support for them. These are issues we've raised. Onyenyafo Alexander Kwame na afenyo Makin ye afutu abato mpasua so mrahye bedwani wono ene dom kuma eba no dani ewo mrahye bedwamu ene wone Sompa kase nsɛmtwerɛfo nyina na edi sa enkomoyi abusua ene dom kuma no wo mo aboboa no a na yeda so gina pani wono na eku a yefrɛ won sɛ momma ne ni edom nanim team lead the people's forum eno eyera miracle aboaje one ne dom wo mo na akasai na wono mo se ansa na NDC abaye ba kwanwa so no eto bi no ma yesikato a na dada petrol so wo ka se eyeto a ehia mfaso bi ani so nonsense tax no mo ne ade nanso ase wo ba kwanwa so no wayi na ni kura bom mfi tendu kwa onyanko ho enti wo mo ka se the friend say sanitation emission levy no wonyi free fuel so ema entimemra form. Close attention. Remove your headphones. You hear every household, their meter beeping.
Why? Because people can't just afford it. That's in 12 months, you have a government that increases electricity by 24%. Then you have water increase by 15%. And those are the things that we've been speaking about and talking about all this while. Fast forward, we wake up one morning and we see fuel prices also soaring high. Remember, there were three things the government has been touting: fuel price coming down, inflation coming down, and then the dollar coming down. So we're asking ourselves, you told us that the economy has taken a complete shift and that you have fixed the economy, that and that the previous government was terrible and that you in 12 months to fix everything. How is it that the fuel prices are going up? The government still hasn't been able to give us an answer to that. And yet we are seeing the effects, the dark consequences of this high cost of fuel. This morning as we speak, transport fares have gone up. So somebody asks you, if I am somebody that moves from Accra to we a team lead the People's Forum, Dennis Miracles Abwaje, wano ene kasa ya yamane bofo so FAB na wo moto edemane ye. Ebusuan ye kai wo se wasungu so a wutie Sompa 106.5 from Accra ena Sompa TV nso wani gusu a wo hye eye Apam Dadaa Abena ena yeda so aye kenkan edema ye ko ensem foforo emu emfinfin mantem Council of State member eye Yewura Hakim Adai na wode ato Ghana fo nyina enimo ahyenkuran se enipa bi a wo mo eken kase na nsemu entemu ase aban yi eba ye se de na wo magiegine mu emre bi atwam wo LGBTQI+ nsem no ase NDC for by wo maka wo ma no atum se to ya yente ho asem kura na de wo shock price wo mokura eye ningo prampram ra sebedwani Yewura Sam George say wa bra no wo position wo hwedede ene campaigns ahodo ensem wa papa yi ekekan ye na yenim senka NDC for de wo mo ba ye nka fe ba kontamu ade bia ne nkomodie bia fa LGBTQI+ ho no wo mehwe akan wo mayi saa o haw ne saa nkomo nyina afiri ho ama Ghana fo asoma dwo mo se enkrata na ne yebetintim so ama president a sentia ne ehunu se officially se sia de ya close sa case no wo se enya sa NDC for by wo mo ye enti asa amanfo ebisabisa nsame no na Yewura Hakim Adai de ato dwa se Ghana fo munya abotre na LGBTQI+ nsem no sabe enya sam tra kwasa enhyehyɛ bebre wo ho a ye kase sa asem no kra de o mai mra se bedwamti esese wo munya bre na masebedwafo ne bobo hu ekyirkyiremu na wo mu hu se ade ya wo mu ye uyi se emra no emu no nso no etia eyade se Ghana sabe ye wo morals ye wo values ye wo niema edanso ekyire se ye Ghana fo ye gidie no enkyire ho sa enti esese wo mo e consider sa niema we nyina ansa no wo mbesi gina ye bia wo masi enti won de wonim se omampani John Dramani Mahama ni edaso di sa LGBTQI+ ensam no echi enche wo mbehwe aka ho asem because onimpa wo ho na se wo sign bibia e se wo hwem ansa na wa sign sabe ka chi ni bi enu a obekona letter da ho e so sign okọ ya na wa sign o man pedi o hwem lepemu no bia bete no na ka che Ghana fo na se obi enya abotre o man pedi oye o man pedi a o ke do ho o man pedi be hwem na wa sign ade no chi obi anka na comment ni ene ya yekotie sesie yi eye Yewura Hakim Adai wono eye Central Regional Council of State member ne yete ne nkano na enu achi mensin krache ewo twifu Atimokwa district onumunyamfo Isaac Yosen wono so kasaka krache twemu se NDC aban eba empotem hono mu a empuntunyuma de wo mawiata so pass wo mbe bibia nansemu entemu wo so ma hyase esi suku adan bi ewo ho chips compound bi ena akwan a asai ewo twifu Atimokwa nyina aban na hyase eye ne nkakra wo gidi pass enche no twifu Atimokwa mensin so ebeye krabehwe Basu America is any samayu kwa John Dramani Mahama ende yenim yeba abemu aye afe enebe ye bosu ba ku yenim yensanye ye hwe enioma o mampeni ne apanfo ya ina edi mo dance se papa yo ye bi aye na point so na point so ye bi obetu for ti ba ha yaspa ye ka se ati edi enima abasin ko ye enioma bebe aye school dan ECB chip compound ECB nso ye tutu bi na de ye kan se nduma aban bi abayo asikasem to waja to ya shase ye bi enche ye be commission bi de ye kan se be fo be kai se Oliver Twist asomo minimum se tufo tim kwafo ehwehwe dodo na wi enchen na ebosha mention mo se minimum se 100% de ye nru a ye ku ye no betumi aduro
Chifo Atimokwa District DCE ena yetene nkana unyamfo Isaac Yosen. Ebusia yenuanom a wamo ewo UK abrochimemu a wamo eko suapon ahodo a ompeso ombe ya dokitafo. Wamo ho akiri wamo yi. Na sa wamo nsem we no ekwakwakwaye se ayese bola suja ye ka na sempanifo ekwakwye de ama wamo ne ye jai ka ewomo anu ma yi wamo ni kura. Se ndi omo sa me wamo kirem se ensuo taabo aponkyere ne aya waje wo wotimi gi wo saa no atwam na wo na beye wai na wo se mu sika wasanka ban no atuade ma wo eye adesuafo wo eye Ghana fo ma a wo UK eji enteteye ese doctorate eye degrees no anase wo sua doctor ehu adwuma no ababeye doctors wo meyim no yentua wo tinshi fima dia ye freno stipends eno no yesika ye tuade ma wo mo tibi bi etua wo dan ka wo di bi edidi edi bi bo wo ho bra se sika no kora nso a eno so ma emfa ma wo bompanimfo aba wo kirem se abosume mako be se edu enum ebi mu die free 15 months akwasi 40 months adai ewa dododo wo mu kirem se empanimfo aye wo mu adada kra ena yebetua ekina yebetua adekina yebetua wo mu sisi ade ame wo mu nti ebi mu kra ahyase a wo mu de wo mu kasa bi anasa wo mu petie ma mensu bi nti wo mu kasa ahyase kra so na school kra wo mu jai ebi so on mo school ni trete wonom ese ebe deport wo mu amoma san bagana ha ebi so on mo a ye ma wo mu akwanya kra mo ma adesua da mu mesua de enti ni hwe be nyankopon ya adom a ofosu obusum ya yewo mu ni da toso edunson 17th April wo mu aye oye kire de mu aden wo mu se medjo 1 na chesa anu be ye den de omadi kan ye nyina ye fa nse na ye nkoso adada kra no mo ye na we de omuso wo mu botwi abotrede akwakopiemu awa Ghana High Commission no awa London na womo akwakotintesu kwakwa de akire mpanimfo se womo bre na ne nyina mu no womo hwehwe mu ahu se mpanimfo womo de scholarship ne ma womo ye frɛ womo Ghana Scholarship Authority GSA womo ana se womo epese womo school no si yeyi womo di mo betena fio se de yo womo na afi womo enso ne nyina mu na Ghana Scholarship Authority fo enfa womo sika womo tuition fee ene womo stipends no emma no womo sansoma scholarship foforo no kura na ku adesuafo yo womo sansoma scholarship foforo emma bi mu ekokopie mu wa Canada, United States, Germany, China esa kokohia de na womo wo UK dada na wose ye hwetua womo tuition fee no womo stipends no yentua 50 months to 40 months mu wadododo enti womo to sisira panifo se animanim ya womo enfa womo sika ni nyina famre womo na yemetua womo tuition fee no womo nya kwankwa de hwea dem enko hwea de na kwakwa mu no womo sei wose a womo renew womo academic terms no edema womo na womo timi hwea de yi eno so kra letters ya wose womo de ba womo timi de renew no womo for letters no kra mfo emfa ma ana kwanya wose yedema womo timi renew no yemfa ma womo enti na kame yesi womo no tutu aka womo nsem ewo obi my so eno so no be say 15 months ni and as a renewal of their academic terms no empanifo ma womo akwanya womo timi renew ye enti womo bre asade ya chichi yense womo sagu omachi ni etwa fufuo efo womo kwachi be hye womo num enti hwebe 17th April ya ye womo yi yakwakosi mu womo ekwakopie mu ewo eye Ghana High Commission ya no ewo London na womo akoye ye kire akire mpanifo womo esika we ache yesere panifo ada womo hwe womo yom bibi emfama wono mu na adesua womo susua na fa ho no womo ntimi nsua emfama ye pani papa da che eno Sompa no kasebo vigorous pa waterproof na ye de bre wo no na abusua se yenya firi de London fo asuafo yi a womo de tira yi abrochire hoton womo akwakodura still womo suen no yenko apa de nchira na adehia wono mo wo ho na womo nso bosunjotire na sa so ma womo mra se badwani honorable Randolph Amoakojampa wono nso asase a wo kasa ewo eso na we ya apa de nchira west ya ene wo se womo akwan sabre ya baabi afo esu no wankasa tu ho yeyi yibone enti womo nso kasa womo tiri ho so wo hwe ayamfre pa ekodunkwa afa subin ekọ nyina wusu ene nipa nikro
akwan nye enti abantua contractor foka ne wo mommra kwan no so na de wode to yama ne bofo animu ni. I've gone to the minister on 2-3 occasions, and he keeps on promising me that they are going to come back. And I think the last time the regional minister came, they came to visit the king of Desha, that is, therefore, the 4th. And I remember the regional minister promised that they were putting it under the Big Push project. But when you look at the Big Push project that they published, me myself as a member of parliament, I've not seen it in it. Even though the road minister promised that the contractors will come back to site, what I always tell him is, I'm just pleading that he allowed the contractors to come back to site. The nature of the road as we speak is very bad, and it's not good. It's not the best for us. We ane emrasa bedwania wojina mu adesia wo mo apadenchira west yeah no I am free dunkwa subi nyina wus ene nipa nikuro wo mo kwan ya ekoho no ena nani brabere se contractor fo a wo ho ni nyina sode abantua wo mo ka na wo mo emeye adwuma yama na bofo to mane ya yetimu ede amawe Ebusia yetoa ensem no so na yako asante mantam no emu manson kwanta manhene eye nana bi kusi apia ya wotoso mieno na wode ato dwase akwan a eda ne mpotem ho no enye kra enti wobesre mensin krache ene mabawafo ewo area ho no se adaworo ma wo monka montoma embo afede ya no besiesie akwan no emfama wo mo na wo kire se manso adubia wo mo ye homecoming ceremony bi na dwumadie no ase ena nana edisa ensemi etudwa wasi area honom no baby o wono manso nkwanta ewo amansia west ena south mensin no ase ya aban akrachefo mienu onmonyamfo prince menu morris ena yera clement opoku jamfi AKCID womo ena ye mensin akrachefo a ewo area ho na eye ne wowo yie pa se DCC womo ewo honom a na kwan ewo empotem ho atete apansam se wo se ama edwedie ho asem ene akoniaba ho asem no enye kora emfuturo no so ama enyarewa ahodo bi etete wo manfo nti adaworo ma wo besere se wo monhwe no wo munye bibi emfa wo ne ama ne boni ba wa BADU edi nkomo Uganda as and Ubia Yibia or Yaponit, Oshanka, and Grau, any Romata, also to the Ninja, yes, no, Momagra, Abayos to the Ninja. That's Yamas one day I had this access right back to your problem. And I'm going to feel and now matter about other very that. Yeah, the house in our mind. Yeah, who is a group. And it is also grab the power. And I was what you are. And we are what you are won't get grass. Yeah, the baby, the American power. Yeah, and a grass in the baby. Yeah, we to walk and craft it with your ene ya yekotie ye eye nana bi kusi apia ya wotoso mienu manso nkwanta manhene yeremu ewo ebuno empatem ho na Doma Central abato empesua so eho ene yedi wudu opani a wono wasoma adehye se mrahye bedwani onanyafo John Kwame Edujak Oluayi ene mpanimfo abo adwumason na ne nyina ene se ni sika no no eye common fan na ya wonya no wachire mu se wode abo adwuma papa nyasem ketwa na opani a wono woye ne special aid anase woye ne secretary osanso aye assembly member ya wodoma masu onanyafo David Atachum wono ene gina na nemu ekasai Bia born to 2024 me kai pa say all the benefit are clear to the MP through debt fund, health insurance fund, and common fund consistently. Na chiri every the money say October you be said the member of parliament and duty says our fund na clear no again the personal money na
as a result so oye MP nti and I say sika na mano. So the expectation is that say sika the man no or the be constituency no ho bra na mbo akoma. And nti there was the need say the very thing I campaigning against no e be sha say amana manifesto ewo yesu edwumadie eba the academia na mbo eba mumasua side na a lot is going on within this 14 or 15 months we are a member of parliament and John Kwame Odijak and expectantly then as political party say obey more so that by the close of your 4-year mandate no the man Ghana man ebu here Openi okasa ye assembly member metre small honorable what doma amasu ononyafo David atachum wono na woye chechirefo edema ononyafo John Kwame Odijak emrahye bedwani de ma adehya womo awodoma central abato mpesua so esanse na ye dwumason ya womo ebodwa ya common fania MP ensaka na wodi ahyehye adwumamu ahodo ewo mpotem honti Adwoa Asare Ejei Doma Central Municipal Coordinating Director wono so ekodumade na sebi woni ensem training kwaku mesa brampa ekasa. The MP and the Assembly, per the structure, he is an ex-official member of the Assembly and he is supposed to be with us. And his common fund, a portion comes to the Assembly and we manage that aspect for him. So the project that Honorable Atachum mentioned have all gone through the process of the Assembly. And I must confess here that we are working hand in hand with the MP to ensure that he delivers, to ensure that the money is used to the good and the benefit of the people he is working for. Onyenyo for several Ejei Doma Central Municipal Coordinating Director wonone kasa ne kwakwamo no acting director Edema Education Doma Central Municipal ho Owura Philip Adom Danso ototo sre emrahye bedwani onyenyo John Eduja Kwame se wamu hia akade bebre sukuu enono Doma Central empotemo sei na nso twemu fai education ye nyuma bebre e ba ye ma hu se ye nyuma bebre ye nyuma ma betro BC no 4th May say na mse covid nto say e calendar no asesa this particular group na first group betro no ntem last year betro no somewhere June this year they are going to write in what in May and by 11th May they are done and the MP anam sini me hia mo bebre say when you say commitment e be bo adwuma na ma wadre the senti sanka obetima bo ye supermarket afi we questions no say na ezi ye no o me ye ne questions na me answer no also different. Maybe a question 1, I be me question 30 in that order. The mofra no kon bi so no mo bre. Afi we so no ye de ihyehepa agu akwam. Say ye ma obia nya dey enko bapo. Na mofra no ba outer. That's onya very good aggregator. Na ye ono an mmode bo. Acting Director Edema Education no Doma Central Municipal ho. Onyenyafo Philip Adom Danso wono na ekasa ye ntimpanimfo nko womo moa na enwumesua no womo ntimi hyemu kana kade a womo ehia no yefandom womo na mofra womo gentete ye wafa ho nso bibia enkoyi a ensem training kwaku mensa abampa etosom yen ene ansa na yebekọ akọje aboafo nkrato na busua me yenko mfimfini mantamu tiawa erika na aboboa no na obrempon owusu kokọ toso mienu oyedi kuro e wo abredu nkwaw na nana ana akasai abusuya ne nyina yese wo mo bodwa ewo empotem ho bra na Easter no ekoso a Easter holidays ewo mu no na nna na besrese sade ya Christ ni wo ne wusode no ede bonifa firi bi baaye no saa na yemfanye yen ho na adoma boa me yetumi aka yentirabom na mpuntuo yensa atumi aka na enhyemudi a wono mo boy a na abura senior high school wono mo nyina aka ho biamra se badwani a wada wo ma no yera Felix kwachi fosuko obi no ensema nana obrempon ozu kokko wade tu dwani aha wei abura dunkwa di kuro no obrempo owuso kokko na wakasa na wieye
ɛna wɔn mo mra hyɛ bedwani yɛra Felix Kwachi Fosu wɔde ne deɛ ka ho Abra me ya campaign na meba abroad kwa me say wo bo onyama baasa ho o di kan ministry capital quality so na ye hwe wo e na pa ko se do na ye ba ye ti kwa o wa abroad kwa no so e na kwa ye na ya isa ya no so e ti say wo bo de on time afidan so ma ye se de bo radio e na ye ti de bo ndama e ba se na na ho amamo da ye bo so bo campaign e na bi di contract ni be na ba abroad kwa ha enti say akwan no contractor no gusu a wayeye gates ni nyina wo gusu yo saa na Abra Senior High School so ntiri beye ama school buses a aban be cheche no wo mo nsa ebeka bi na wie da se bi mra biu eno ye janka kasa wo se waka na nwumre pe na de obedi na nopa eno wo hwehwe ni nyina wo mo we no cement na wo mo de ye adwuma no efrigasemo awie se u si dan ana wo pese wo to abre na bi dan na se no frofro anonom na pese wo san ye no fofra fagasem ena ye waterproof cement a emfa ho pomfimfini kura na abesi dan na sia enso no be hohora afa ho na oda ne tim ba bi etim enti wura ba bi eton adanse ho nema ya abusa se opegasem ene papa na na sompafo adi ho adanse e de akere wo time heba Mr. Dr. Tafri Jana aye sadri malaria dru wono moto wuntimi ne di ohuna mu nyina ya wo ya no adura mekamfo ma no na mo wunni mfinhia dumienu ana se wafa afure ma akoda no fo a menko ho ansa we ya mekan echeche ba Mr. ka ho eno na ye immune booster etofa so edefa wonkomwa no ho a wo mutimi kon editi anyarewa no time ne yeti am yi 0244417669 ewie wo mukutaye mu ena yenye nsupa kasa natural mineral water water ifa back hospital echi na esoma hoho nyina se yi ase ayefrase ba bia ye osachet mu ntoa mu de ena afi dispenser eyetete adaba no a open social na nso nwuna utimi bu no 0206469430 na ya didi wood dia no wadidi good ya ye wo he no Hajia special local foods ne ho ani didi ye wo hacho atomic ho na ne delivery ni nti ene sade ye bodwa ayi wiase dwumadi bia wotimi besom emaje ani wonya no 0246359921 wo madama ena wie kase no ye bia ma ye da ye ho tiawa ye ba ye de wo kwa no ne Adebo how krenia ebo wa hweme woriwi busumi bia na nsu afro na hu nyina awrewre we ka ho a busumi mienu a mepenti me hu nya menye me ho kra biom ebo kofi pa na se wontumi mfa painting kunti anzi o hwe ohaw no ewo dan no mu angasa o nti we de man den edan po se me wi o simple kra Gasem super strong waterproof cement omo cement fofra wa ye no abefo kwan so a ebo edan ho ban free nsu ho nsu ho ban bo eni se we de ye repairs nkwan o da bi ominia eno ne mane dance no hwe obetumi dia sowas ya nsu anonom no ma wo penti kra na ewa wai ano ana obetumi nsu die sidan sa obetumi dia foundation block work plastering chese cement ba ko a utumi di sidan na samma banbo mapano no wow Gasem super strong waterproof cement ba kwa ye di sidan na sam bohun ban sinu ye preko Gasem the nation builder. Ewra me pacho bra na me hwa de wo bagi bra aden ena so biem time eba me hya ya me kan se yi ba kwin ani wayi mi ensen bra sanya time eba me hya esia jimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time eba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time eba mixture enye enunku de nanum oto a wontimi ani die no time eba mixture duro no ena yema o oba a wafa afuo de wo ma akoda no fo ene akoda woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enui dudu etu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonso wona ko junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na em Fre 0244417669 Kayo set time no time
herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA age ejodi nkra tuyi atu defense clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene efa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magye wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bi a je 21st clinic nkwa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magye di wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha sese ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran eba ye wo wonsa nifa so wo frama saman so na eba nso a wonsa bonkum so e ho na wo behu ye 0540311311 0540311311 na se 21st clinic still wo mo ye sciatica expert. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was Sompa First Service. I was Sompa TV, Sompa Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albesati Kwambo. Onyakupondi for Wastrano Eweye Brim, and I'm Nensaso Ama Onyakupon Yahon what yepi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach us some perfect service. Our home a new TV program keke. A bra or so near Sasisia. A bro Yankupon Casa Chenema. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. And Mason perfect service in Chawo Home Hoda. A Yadrada Kusi if Yadano, Anopano Nunkusi Anopanunsia. Fawodanina Sheradens. Na erade beye. Sompa TV Emma Akitiapa. Abusia ma yenwie kase no ewa amanone yekọ America mamu kama yesese mampani Trump de ene ye mframa ammo ene ni din fam bribia se wototo be ni wodi ka chebo akere se Iranfo se wo mo amadel no a ene wo be ma ho na akofom kura ma wo masan akọ wo mo dada mu a sabre no na ni bie ma ya na ye fabo ede bobo ho ede so ahaba mu ma epagya ni etime eso jade efre Stone Age no na se de wo sise wo se enkosi ne na wo munya ntiase a se adwuma no wo beyo na eno na ne penimpa eba emremu a woni etua wo ma no General Duncan ene ne Secretary Peter Hexet wo mo cha se papa na ni abro asa wo kan edu ba bi enim so wodi agro enso ne nsem bi a wo ka no nokre na mampanin Trump said there was ama 1 and 1, 1 and 2, 1 and 3 what do you intimra Operation Epic Fury, where we're doing unbelievably well, well at a level that nobody's ever seen before. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. No, America man penny Donald Trump wa na said there was kan asam no say ekoba say enyunonyo na still Iran fo anya hwe no wo mugusu a showcase say wo mo ye wo mbombo na wo mo ye bi nnoma wo mo ye bi mmebe e de ekode a ene yesa tie bia obesan so akeka no ho eno so ne yegina na awiei gasan super strong waterproof cement so a wo so yasene kaseenum ya time heba Mr. Dr. Tafri Janso eka ho kasa natural mineral water gugu ye mini me tumi kasa ya yamfa ya se ho nsha ben Haja special local foods nso okuta ye mu no ensam a ye de bre wo a wote yenka e wo 93.1 ehwe adabra ka ba bia Sompa TV no wo no na Adamfopa Radio France Abrochimamu Paris Sompa Takwa 101.1 Takura de 103.3 106.1 Techima Sompa NFA Mankasim Kingdom wono nso fa bi frequency kro na so no 98.9 Sunyana Sompa fa bi Emadoma Sompa 101.3 wo fai eya kono Emadoma FM 100.7 Watopete Kodiwa nyina enya bia www.somponline.com ensem no
ya boaboa no de akoto yera taboaten ebema wanya bi akenkan ya Sompa FM live eno ye YouTube na Facebook no Sompa 106.5 FM Accra ewie triple mine ejapia Apam Dadaa mene me women Adwoa Asare enafe Abena BADU Adepa Kofi ebusua ya da mu nyina mu ase ema momonitie ene hwa adehye